Teško je poslije ovakvih riječi nadbiskupa uopšte govoriti. Blagoslovite preuzvišeni, blagoslovite cijeli ovaj skup. Dragi prijatelji, ja sam Dragan Davidović, ja sam direktor Republičkog sekretarijata za vjere u Vladi Republike Srpske. Da to malo pojasnimo malo. Dakle, državni sekretar za odnose između crkava i vjerskih zajednica i izvršne vlasti u Republici Srpskoj. Taj sekretarijat proizašao je iz Ministarstva vjera koje je u Republici bilo od 1992. do 2002. godine i spušten je na nivo sekretarijata. Čini mi se da nije umanjena njegova uloga u ovom svemu. Nažalost, federalni dio Bosne i Hercegovine nema takvu jednu vrstu institucije i evo na poziv gospodina Dušana Pavlovića da pokušamo nešto da pojasnimo oko stanja i pravnog položaja crkava i vjerskih zajednica u Republici Srpskoj pa i u Bosni i Hercegovini. Ja sam to prihvatio i želim da vam sad na neki način da vas stavim u realnost, pošto sam, kad sam slušao vaše diskusije, bio prezadovoljan, ali sve je teklo u tom smjeru da religiju na neki način crkve i vjerske zajednice stavi jedan, kako bih rekao, vakum, bez da vidimo na koji način crkve pravno, crkve i vjerske zajednice, pravno i u realnosti žive u jednom društvu, dakle u jednoj društvenoj zajednici, kakve probleme imaju, s čim se susreću i ja ću sad da pokušam da vas provedem kroz neke elemente zakona u crkvama i vjerskim zajednicama, nedostacima kod tog zakona, odnosno više bih rekao ne nedostacima, nego nemogućnosti provođenja nekih elemenata zakona i jednim, reklo bi se malo fenomenom, a to je pitanje osnovnih ugovora između crkava i vjerskih zajednica s jedne strane i Bosne i Hercegovine kao državne zajednice s druge strane. Dva ugovora su potpisana između katoličke crkve i Bosne i Hercegovine, između pravoslavne crkve i Bosne i Hercegovine. I Jevreji nisu nešto bili zainteresovani, sad nisu nešto zainteresovani za takav jedan ugovor i ostalo je nerešeno pitanje već 20 godina odnosno potpisivanja ugovora sa islamskom zajednicom, ali vratit ću se to kao posljednje jedno pitanje. Dakle, u Bosni i Hercegovini je usvojen zakon o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica 2004. godine, početkom 2004. godine. Na njemu su radili i pravnici, i teolozi, Međureligijsko vijeće, neko je pominjao profesor Đurošinović u svom izlaganju, rekao sam pravnici, predstavnici nevladinih organizacija, pa i predstavnici međunarodne zajednice, kako mi to kvalifikujemo ovdje u Bosni i Hercegovini. To je trajalo 2-3 godine i kao produkt tih razgovora, usaglašavanja, izašao je zakon koji je, dakle, početkom 2004. godine objavljen i važi kao lex specialis zakon, vredi za cijelu Bosnu i Hercegovinu i s tim su se naravno usaglasili bez entitetskih takozvanih zakona. Usaglašeno je to i među predstavnicima klira, crkava i vjerskih zajednica, jer naprosto organizacija crkava i vjerskih zajednica ne podrazumijeva entitetske granice ili međunarodne granice, prelaze, dakle, te entitetske granice i logično je da bi jedan zakon morao da odredi odnos unutar tih međusobnih odnosi između zajednica i odnosi između države, odnosno državne zajednice prema pre svega slobodi ispovijedanja vjere, prema zaštiti crkava i vjerskih zajednica
i prema obavezama crkava i vjerskih zajednica. Ono što je bitno utvrđeno tim zakonom, to je da on ima 21 član, vrlo je kratak zakon. Nekoliko bitnih stvari koje su odredile ovaj zakon, to je prvo, definiše se pravo na slobodu savjesti i vjere, određen je pojam diskriminacije, pojam crkava i vjerskih zajednica, pravo na slobodu vjere i uvjerenja, zabranu crkvama i vjerskim zajednicama propovijedanja i širenja mržnje, netrpeljivosti prema drugima, sloboda vršenja vjerskih obreda i vjerskih svečanosti, sloboda izdavačke djelatnosti, pristup medijima, pravni status crkava i vjerskih zajednica, zakonom se predviđa kontinuitet svojstva istorijski zasnovanim crkvama i vjerskim zajednicama i tu su izričito pozicionirane Islamska zajednica, Srpska pravoslavna crkva, Katolička crkva i Jevrejska zajednica. Pri čemu moram da naglasim da se pod kišobranom Katoličke crkve podrazumijeva Rimokatolička crkva i, dakle, latinski obred i Grko-katolička crkva, odnosno kako u narodu ponekad ovako se pogrdno takozvana Unijatska crkva, dakle, grčkog obreda i Jevrejska zajednica, rekao sam to. Dakle, te četiri i druge zajednice koje mogu da dokažu svoje istorijsko utemeljenje. Za sve ostale vjerske zajednice koje nastaju i koje su nastale, koje do tada nisu bile po bilo kom osnovu registrovane, usvojeni su pravilnici od strane Ministarstva civilnih poslova i pravilnik o registraciji tih zajednica. Elementarna stvar je da je potrebno 300 potpisa, dakle članova, da je potreban statut i da je potrebno uvjerenje, dakle programsko uvjerenje tih takvih zajednica koje žele da budu registrovane na području Bosne i Hercegovine, da neće djelovati destruktivno, da, samo da tako kažem, sve ostalo se podrazumijeva. Mnogi sociolozi, to sam čuo, tvrde da je 300 potpisa vrlo visok broj, da to treba smanjiti na neki 30-ak. Ja iskreno mislim iz prakse da je tih 300 sasvim jedan optimalan broj da bi se jedna zajednica mogla registrovati. Ta registracija nije potrebna kod ovih historijskih crkava koje sam nabrojao, osim što njihove niže organizacione jedinice, kao što su župe u Katoličkoj crkvi, parohije u Srpskoj pravoslavnoj, odnosno crkvene opštine u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, džemati i jevrejske opštine se registruju da bi dobili takozvani JIB broj, da bi mogli da kroz tako registrovani mogli da uđu na tržište, da obavljaju poslove, dakle da plaćaju PDV i tako dalje, na one stvari na koje su obavezni, izuzimajući vjersku službu, odnosno činodejstvovanje, u tom smislu, tako. Ovaj zakon ima nekoliko nedostataka. Jedan od ključnih nedostataka tog zakona je što ne postoji sankcija za činjenje i nečinjenje. Dakle, sve u zakonu što je određeno kao zabrana ne može se sankcionisati jer zakon ne sankcioniše to. To je jedan krupan problem koji je makoliko pametno bio izbjegnut, ali u realnosti on je vrlo krupan i on se manifestovao jedno vrijeme kroz pojavu paradžemata. Dakle, vi niste ni na koji način mogli paradžemat da sankcionišete zato što nije registrovan, dakle u ovoj grupi registracije. Postoje još neki problemi koji se mogu javiti iz činjenice da ne postoji sankcije, jer onda morate tražiti iz drugih mogućih zakona, krivičnog zakona ili zakona o prekršajima, mogućnost da država, odnosno društvena zajednica interveniše. To bi prvi problem. I drugi koji se sad stavlja u pitanje političke sfere ili sfere, društvene sfere,
u kojoj sad državna zajednica odlučuje o tome kako je stanje u crkvama i vjerskim zajednicama i kako će biti, to je pitanje što je zakon izričito dao, kako bih rekao, nalog, obligatnost društvenoj zajednici da donese zakon o restituciji. Zakon o restituciji je jedna od krupnijih stvari koja se mora desiti u Bosni i Hercegovini, ona će se morati desiti, a i koliko znam, ako se zaista želi u Europsku uniju, bez zakona o restituciji i izvršenja tog zakona neće moći da se ide, ali bez obzira na to, to bi bio jedan zakon koji bi nosio u sebi i obeštećenje materijalno, ali i moralni zakon prema onima koji su imali sankcije od nacionalizacije ili oduzimanja agrarne reforme. To se onda svodi na politički jedan problem koji nemogućnost dogovora od kog trenutka, od koje godine se uzima, odnosno granična godina od koje bi se počelo zakon o restituciji. Da li je to 918. odnosno pitanje agrarne reforme u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i početka i kraja feudalizma u Bosni i Hercegovini, ili je to 1945. godine kad je komunistička vlast počela da vrši nacionalizaciju i konfiskaciju imovina. To pitanje je problematično i ono je stavljeno van terena, još uvijek stoji van terena konačne diskusije. I mislim da u ovom smislu, evo, kad smo govorili o tome da u realnosti postoji neke druge stvari osim želje religijskih vođa u ovom trenutku da uđu u proces međusobne tolerancije, da postoji realnost koja uveliko onemogućava pitanje tolerantnosti, međusobne tolerantnosti. Dakle, to je sa stanovišta države i političkih odnosa prema crkvama i vjerskim zajednicama. Taj odnos može u određenom trenutku da bude tolerantan prema određenom crkvi i vjerskoj zajednici, ali da onda diskriminiše druge. To se može navesti primjeri pitanja uopšte ovog pisanja protokola i potpisivanja temeljnog, odnosno osnovnog ugovora između islamske zajednice i Bosne i Hercegovine. Malo ću ostaviti to po strani, pa ćemo onda malo to da razradimo, da vidimo na koji način je pojam tolerancije i uvođenje tolerancije prema određenom grupaciji može da bude stvari diskriminacije određenih drugih denominacija. Dakle, rekao sam da iz zakona jedan od većih problema implementacije zakona je pitanje zakona o restituciji i pitanje mogućnosti sankcija na određeno izvršenje ili neizvršenje zakona. Recimo, Srpska pravoslavna crkva je imala jedan veliki problem pojavom takozvanih artemijevaca. Ja ne znam koliko možete da znate da je u jednom trenutku u Srpskoj pravoslavnoj crkvi došlo do raskola, što se smatra u crkvi jeresi, i da je stvorena takozvana Raško-Prizrenska eparhija u egzilu sa vladikom Artemijem, koji je saborskom odlukom smijenjen s tog pozicije, pa je poslije toga ekskomuniciran čak. On je imao svoje sljedbenike, između kojih su ostali dvojica, su došli tu u blizini Banja Luke i u jednoj vikendici napravili svoj manastir, proglasili u tom vikendicu svoj manastir i imali svojih nekih 60 do 80 vjernika i držali službu. Sad, šta se tu desilo? Dakle, po svim elementima kako su se oni ponašali, oni su bili kaluđeri, oni su provodili pravoslavne liturgije, imali su svoje vjernike, ali zakon o kome govorim sada i sporazum između Srpske pravoslavne crkve i Bosne i Hercegovine ne dozvoljava bilo kome da atribute Srpske pravoslavne crkve uzurpira, dakle atribute,
zastavu, grb, ne dozvoljava proglašenje manastira bez odobrenja vladike, ali nisu postojale sankcije na osnovu kojih su molbe vjernika, pravih vjernika koji su iz tog sela htjeli da eliminišu te raskolnike. Niste imali zakon na osnovu koga ste mogli da priđete njima, nisu registrovani, ta vikendica je mogla da nije bila privedena namjeni crkve kao građevine, postojala opasnost i za vjernike, ali nemate zakona, ne postoji zakon krivični ili bilo koji drugi s kojim vi možete da se obračunate ne obračunate, da ih eliminišete iz ovoga. Jedini način na koji se to moglo je da se, pošto su oni suđeni crkveno i raščinjeni, a Bosna i Hercegovina priznaje i katoličkoj crkvi i srpsko-pravoslavnoj crkvi po ovom ugovoru o kojem sam govorio, priznaje srpsko-pravoslavnoj crkvi Ustav i sve ono što Ustav Srpske pravoslavne crkve donosi. Katoličkoj crkvi prizna sve odredbe Drugog Vatikanskog sabora i isto je u prvom koraku tog sa islamskom zajednicom također će priznati Ustav islamske zajednice. Dakle, na osnovu tog raščinjenja onda se išlo na činjenicu da je učinjen prekršajni zakon, dakle da su uzurpirali, lažno predstavljali se, dakle, s obzirom da je pravoslavna crkva ih raščinila, oni su se lažno predstavljali, kažnjeni su zbog lažnog predstavljanja i to je bio jedini način da se oni sankcionišu i da na neki način država uslovno rečeno pomogne Srpskoj pravoslavnoj crkvi i u ovom domenu džemata tu je islamska zajednica uspjela da to u nekoj mjeri smiri i tako dalje. Sad, otuda taj problem sa sankcijama unutar ovog zakona. Dakle, u primjeni i zakona, ja mislim da i ovo što radim ovolike godine na ovom poslu, a koordiniram odnose između islamske zajednice i izvršnih organa, Ministarstva prosvjete i kulture i tako dalje i nekih drugih, isto je sa biskupima, dakle, posebno ovdje naravno u Banja Luci, i sa episkopima Srpske pravoslavne crkve, sa jevrejskom zajednicom koja ima na području Republike Srpske 2 crkvene opštine. Oni nemaju tu vrstu hijerarhijskog djelovanja, priznaju Sarajevsku opštinu kao prvu među jednakim, zato što se nalaze u centru jedne, u Sarajevu, tu su i diplomate, tu je popriličan uticaj intelektualnih i na kraju krajeva prihvatili su i gospodina Fincija kao jednog prilike primus inter pares među jednakima. Ali, bez obzira na to, imamo vrlo korektne odnose, oni jako mnogo ulažu na taj svoj memorijal, što je potpuno jasno u ovim trenucima. Mi ih i finansijski na neki način pomažemo u drugim stvarima. U Banja Luci izgrađen jevrejski kulturni centar sa sinagogom, u Doboju su zaista vrlo agilni, mnogo rade, mnogo je izložbi tribina i tako dalje, mnogo rade na memorializaciji starog njihovog spomeničkog nasljeđa, odnosno grobalja. I u osnovi međusobni odnos između ovih crkava i vjerskih zajednica istorijskih je poprilično korektan. Problemi izlaze onog trenutka kad se počinje povlačiti pitanje istorije, istorijskih projekcija, događaja i činjenica od pre 800-900 hiljada godina i kad se to upotrebljava danas, instrumentalizuje u pitanju primati u tom smislu. Dakle, ne poštuje se činjenica da su vrijeme i prostor koordinate koje sjeku određenu činjenicu, događaj i koje se ne mogu tako lako preslikati u današnje vrijeme da bi se dobio primat. Tu i tamo bude koja je iskra, ali u svakom slučaju je, kako bi se reklo, stanje ne samo podnošljivo, nego za ovo područje kako jeste
korektno. Ono o čemu mi nikada kod teologa i filozofa kad govore o ovim problemima ne govorimo, to je pitanje uticaja ateista na probleme koji se odnose prema crkvama i vjerskim zajednicama, odnosno prema religiji. Ne zaboravite da je borbeni komunizam donio borbeni ateizam, i to vrlo jako izraženo od 1945. do danas, da je on imao gotovo pogubne posljedice po mnoge stvari, ali da se religija ne kao, recimo, kao da je bila u vakumu crkve i vjerske zajednice i religija i da je ostala na nogama u paralelnom svijetu i ateizam je također prisutan. I o statusu crkava i religijskih zajednica, odnosno vjerskih zajednica, i danas odlučuju i ateisti, ali ne sa onom tipičnom borbenim ateizmom kao što su imali do 90. godina, do pojave demokratije, ali u svakom slučaju učestvuju. Kakav je njihov stav prema trendu tolerancije, to je sada drugo pitanje. Dakle, kako oni posmatraju odnose unutar tog pojma tolerancije. Ovo pitanje je zanimljivo nepotpisivanja ugovora između islamske zajednice i Bosne i Hercegovine još uvijek je na otvorenom. Iako je islamska zajednica u regularnom smislu, dakle, funkcioniše, to nije, kako bih rekao, nije nešto što je odlučujuće. Dakle, condicio sine qua non ne postoji, da li će ona i dalje da funkcioniše, da li će imati medrese, da li će imati groblja, da li će imati slobodu vjere, pristup medijima i tako dalje. Nije dakle odlučujuće, ali je vrlo bitno da definiše poziciju državne zajednice Bosne i Hercegovine i islamske zajednice. Svi pokušaju ovih 20 godina nisu uspjeli. Startna pozicija državne zajednice je da su osnovni ugovori sa katoličkom crkvom i sa srpskom pravoslavnom crkvom startna pozicija i za islamsku zajednicu. Sva diskusija o specifičnosti islama je nešto drugo. I onda dolazimo do tih problema kako specifičnost islama da garantuje državna zajednica, odnosno Bosna i Hercegovina, odnosno entiteti iz kojih je sastavljena, ako su u pitanju, kao što traži islamska zajednica, dakle, da Bosna i Hercegovina garantuje džuma namaz petkom, svakom vjerniku, a da ona garantuje čin obrezivanja kao vjerski čin, da garantuje ono što Koran traži od svakog vjernika, to je znači da jednom u životu ide na hadžiluk. I ima sad još nekih drugih stvari za koje su više svjetosne, dakle da pitanje arhiva, da se potvrdi da je to privatni arhiv i da nad tim arhivom nema niko pravo, niko nije ni tražio, mada evo iskreno da kažem, ja bih volio da malo zavjerim u istorijske događaje neke, pošto sam istoričar, da vidim kako su se prelamali kroz islamsku zajednicu, ali prosto to se tretira kao privatni arhiv, ali oni traže da to država potvrdi, što nije recimo sa ugovorom sa katoličkom crkvom i srpskom pravoslavnom crkvom definisano, a trebalo bi onda da se sjeće. I posljednja, ja mislim, prilika je bila prije 6 do 10 mjeseci, kad se tu stalo da je politički predlog iz Republike Srpske da se usvoji normativ osnovnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, potpisan 2008. i sa Svetom stolicom, potpisan 2006. godine, pošto su oni jako izjednačeni, da se potpiše takva izjednačenost, a onda da se vidi šta se može unaprijediti, pa da se u tom unapređenju dorade i jedan, i drugi, i treći ugovor i da na taj način postepeno. To je odbijeno još uvijek sa zahtjevom za ovim specifičnostima islama. I sad tu dolazimo do
Šta znače specifičnosti? Predlog je iz Republike Srpske da se sve specifičnosti stave u kontekst Zakona o radu, dakle, jer vi ne možete da nijedna država ne može da prisili poslodavca da, bilo on privatni poslodavac ili je to stvar vlade ili opštine, da prihvati neke od elemenata da garantuje da će on mimo godišnjih odmora da dadne mogućnost odlaska na hadž ili 2 sata petkom džume ili pitanje obrezivanja kao državnog. Tu i razumem. Tu postoji jedna potreba da se obezbedi mogućnost da država Bosna i Hercegovina, odnosno Bosna i Hercegovina kao državna zajednica brani islamsku zajednicu zbog obrezivanja pred konvencijama o pravima djeteta. Dakle, strah je da dođe do velikih pritisaka po tim konvencijama da se obrezivanje smatra kao jedan napad na dječja prava. Tako dalje. Još jedan veliki problem je pitanje što islamska zajednica traži da ona jedino ima prava da tumači, institucionalno da tumači islam u Bosni i Hercegovini. S jedne strane to bi bilo dobro jer bi ona prihvatila stvar borbe protiv paradžemata i krivovjera. Dakle, oslobodila bi državu da se bore. S druge strane, pojava 300 vjernika koja bi na osnovu islamskog i dogme i prava formirala jednu zajednicu, stavila pred državnu zajednicu vrlo teško pitanje, registrovati ili ne registrovati. Ako registruje, dolazi do registracije nečega što se može posmatrati kao jeretičko, odnosno raskolničko pitanje, ili kada su u pitanju paradžemati, da se stvori paradžemati i to je sad. Dakle, sa stanovišta demokratskih principa, demokratije, prava na slobodu ispovjedanja vjere, ne može se dati islamskoj zajednici pravo, institucionalno pravo tumačenja islama. S druge strane, objektivno to bi bilo pogodno i za društvo i za društvenu zajednicu, državnu zajednicu, da jedna tako snažna i odgovorna islamska zajednica bude garant da će biti sve kako treba, posebno posle rata kad je došlo do velikih turbulencija, kad su u pitanju paradžemati i tako dalje. Dakle, ovo je sad taj problem o čemu mi sad govorimo. Ako tolerišemo ove stvari i ako državna zajednica ako bi potvrdila zahtjeve islamske zajednice prema ovim stvarima koje smo govorili, onda bi dovela i vjernike drugih zajednica, pa čak i ateiste, u jedan diskriminisani položaj pa reklo bi se oni su i u ovom trenutku, jer na neki način, ne govorim iz svog ugla, pošto sam vjernik, ali na neki način su oni stavljeni ad acta, jer crkve i vjerske zajednice imaju pravo i po zakonu i po ovim ugovorima da ne samo pravo, nego su državnim praznicima proglašeni Božić, Vaskrs, Uskrs i jevrejski praznici, odnosno Bajram i kad su pitanje islamska zajednica. Dakle, oni su državni praznici, a ateistima je data Nova godina, čini mi se. Ali u svakom slučaju to je jedino što je nametnuto i poslodavcima, dakle ti državni praznici i poslodavcima, bilo da su to u pitanju izvršna vlast ili privatna. Mislimo da sve što se tiče obaveza Kurana prema odnosno prema vjernicima, da to mora da se usaglašava preko zakona sa poslodavcima i da je to najbolji način da državna zajednica
Bosne i Hercegovine ne učestvuje prisilom na diskriminaciji jednih ili na toleranciji prema drugima po pitanju toga. Mi imamo relativno dobre odnose, ne relativno, vrlo dobre odnose sa svim crkvama i vjerskim zajednicama. Evo u Banja Luci je pre 4 godine otvorena medresa, srednja škola, s pravom javnošću. Mislim da je 8 i 9 u federaciji ima, tu je katolički školski centar. Dakle, na nivou onoga o čemu se možemo dogovoriti i izvršna vlast i crkva ili vjerska zajednica, tu se dogovaramo. Probleme koje, ovo je sad moje iskustvo, probleme za koje unaprijed znamo da ne možemo da riješimo i ne otvaramo. To je jedna deviza ličnog iskustva u ovoj situaciji u kojoj se ja nalazim. Nadam se da će to biti način rada i u budućnosti. Ali, dakle, završavam, izvinjavam se, vjerovatno sam predug. Ali, ono što je najbitnije, država, pravo, izvršenja obaveza, realnost idu putem, teologija, filozofija i sve ostalo idu. Sve možemo da promislimo. Vjernika ne možete ubijediti da on razmišlja o istini. Vjernik vjeruje i ne pada mu na pamet da provjerava da li je ovo staklo ili nije. On je od trenutka kad je povjerovao, on je povjerovao da je to staklo i da je tu vino i on nikada ne dolazi u situaciji da posumnja i da u egzaktnom smislu dokazuje da je to vino. I to je gledano. I ako imamo posla s takvim vjernicima, mi smo završili posao unutar društva. Problem je institucionalizacija krivovjerja, istorije, zarad boljeg primjera i ovih političkih i državnih okolnosti koji pritišću crkve vjerske zajednice, odnosno religijske u tom smislu. A da sad završim sa ovim, malo prije nadbiskup rekao da bolje govori nego što piše. Ovo o čemu sam sad govorio, vladika Atanasije Hercegovački, kad je bilo pitanje udžbenika i knjiga iz vjeronauke, on je rekao ne. Udžbenici u vjeronauci ne trebaju. Hristos je govorio, nije pisao. Neka govore vjeroučitelji. Ali onda se naravno povukao, jer školski sistem zahtjeva da postoje i dnevnici, i časovi, i evo tu je doktor Lukić, inspektor iz vjeronauke, teolog inače naš, doktorirao je na teologiji u Beogradu, u Solunu, pardon, načelnik je za vjeronauku, zna u kakvom se sudaru nalazi bogoslovski, teološki, filozofski i realni sistemi unutar u koga mora činovnički da obradi sve to. Evo, ako sam nešto pojasnio i ako ima nekih pitanja, tu sam. Ja bih samo jedno pitanje. Vi ostajete do kraja panela, zato što bi možda neko imao pitanje, da vas pita sad. Ja bih volio sad, jer ja idem naput, zato sam ja i tražio od predsjedništva da danas govorim. Da. A ako ima pitanja, tu sam odmah za odgovor. Evo, Lukić, odmah. Ja se zahvaljujem gospodinu Dragičeviću, Davidović Draganu, da na ovom izlaganju stvarno je bilo kvalitetno, razjasnilo mnoge stvari, pa bi sad ako ima neko pitanje, pošto gospodin ima obaveze da ta pitanja sada, drugo ćemo u debatu, pa prvo je bio gospodin pozadi. Poštovanje, Slavoljub Lukić, ja sam inspektor za vjeronauku u Republici Srpskoj, ali ako direktor dozvoli, još bih nešto dodao u vezi kompletnog izlaganja i položaja vjerskih zajednica. Mislim da je tu veoma bitno naglasiti da je vjerska nastava možda najbolje regulisana i najbolje funkcioniše uopšte ako gledamo čitav, možemo reći, i bivšu Jugoslaviju i ovaj jugoistočni dio Balkana, da je najbolje uređeniji sistem vjerske nastave upravo zahvaljujući svim ostalim zakonima koji su
regulisali vjersku nastavu upravo u Republici Srpskoj. Ja bih htio reći jedan primjer, ne mene kao pravoslavca, već i jednoga, da kažemo, koordinatora za islamsku vjeronauku koji je rekao na osnovu svega što funkcioniše u Republici Srpskoj, da je ono dijete tamo nekom rudom i jedno muslimansko dijete ima pravo da pohađa islamsku vjeronauku, da je sistem vjeronauke u Republici Srpskoj možda najbolji u regionu. A evo primjer tolerancije, ja bih dao možda i primjer kako možemo da funkcionišemo ako smo zaista iskreni. Recimo, kada su oni dostavili udžbenike iz islamske vjeronauke nama na pregledu Ministarstva prosvete i u Republički pedagoški zavod, vidio sam da su udžbenici, pošto je vjeronauka od 2. do 9. razreda u osnovnoj školi, nisu štampani ćirilicom. I onda sam im dao prijedlog, pošto se latinica izučava tek od 2. polugodišta 3. razreda, dao sam im prijedlog da taj udžbenik, barem za 2. i 3. razred, napišu na ćirilici i da bude dostupan učenicima koji su islamske vjeroispovijesti, žive u Republici Srpskoj. Islamska zajednica odmah prihvatila taj prijedlog i ti udžbenici su štampani na ćirilici. Znači, ako želimo da živimo i da smo iskreni jedni prema drugima, rezultati će biti tu sigurno. Hvala vam puno. Hvala na pitanju i pojašnjenju. Izvolite sad, gospodine, pa prvo se predstavite da znamo. Poštovanje, Davor Stupar, magistar pravnih nauka, dolazim ispred Ministarstva unutrašnjih poslova. Pitao gospodina Davidovića, zaista iscrpno sam pratio njegovo izlaganje oko zakonskog dogovora oko regulative vjerskih zajednica. Šta je sa vjerskim sektama, naročito onim destruktivnim, koji uopšte ne poštuju zakone? Da li ste pokušali na neki način da u kaznenim odredbama ili da ih u zakon smjestite, jer je poznata poplava satanističkih i drugih sekti koje su veoma destruktivne i u otimanju imovine, da ne kažem života i drugih dobara. Hvala. Pa evo, ja sam naglasio malo prije da sam zakon o crkvenim vjerskim zajednicama ne prepoznaje i nema sankcije prema onima koji se ne registruju. Dakle, sa stanovišta Sekretarijata za vjere koje koordiniše između MUP-a ili bilo koga drugoga, mi nemamo načina da njih sankcionišemo. To je sad pitanje, prosto nisu registrovani, postojala bi mogućnost u ovom sporu sa ovim Artemijevcima, mi smo tražili, ne mi, nego smo preporučili i traženo je da specijalisti za elektroinstalacije, specijalisti za požar iz MUP-a, drugi specijalisti dobiju nalog i pregledaju tu vikendicu u kojoj se okuplja 50 ljudi i da dostave podatke o opasnosti držanja liturgije i paljenja svijeća u takvom objektu. Dakle, postoji neki drugi načini na koji i MUP na prijavu građana i na neke drugi načine, ne ugrožavajući pitanje vjerskih sloboda nekoga, da li se neko obraća drvetu ili suncu ili zaista pitanje sekta destruktivna, ali postoje načini njihovog okupljanja koji nisu nedozvoljeni, nego se okupljanje vrši u neadekvatnim objektima ili po nekim drugim osnovama. Što se tiče ovih drugih stvari, pitanja slobode ispovijedanja vjere i registracije, tu mi zaista nemamo, prosto su nam ruke vezane. Osim u slučaju da se javljaju neke sekte koje imaju pretenziju da uzmu atribute islamske zajednice, kao što su ovi paradžemati, katoličkih parohija, katoličkih. Mi imamo problem, ali naravno ne reagujemo mi. Problem nekih fratara, ne govorim sad za Bosnu i Hercegovinu, katolička crkva ima problem s nekim fratima u Hercegovini koji su se odmetnuli zajedno sa svojom župom i vi ih možete da pogledate na sajtovima, slobodno govore kao franjevci iz duše i tako dalje, ali govore mimo dozvole i blagoslova nadležnog provincijala reda i odnosno biskupa i tako dalje. Tu već nemamo nikakvih kompetencija, odnosno nemamo ih nikako, ali bi mogli imati nekakvu vrstu predloga
šta bi moglo da se radi, iz kog zakona da se izvuče nešto što bi moglo da eliminiše ovo pitanje sekti i njihovih destruktivnih. Otuda i stoji uputstvo o registraciji da uz 300 potpisa mora ići i statut i program rada koji nije destruktivan. Oni, a inače ne ulaze u tu pitanje svoje registracije, hodaju ili imaju svoje kuće unutar koga se okupljaju i tako dalje. Mislim da bi moralo nešto više da se uradi, da se prođe kroz neke zakone, da se vidi šta je moguće uraditi kod destruktivnih, što je vrlo teško i proglasiti nekoga destruktivnim. Tu moraju biti specijalista unutar službe koji će naći načina da vide u njihovim dogmatskim i drugim načinima istupanja da imaju destrukciju. Tako da, evo, to je otprilike nešto da osanem. Ima gospodin Hočevar, ima jedno pitanje. Jednostavno, hvala. Država kakve ima kriterije za materijalno podržavanje, nepodržavanje crkava, vjerskih zajednica, po kakvim kriterijima, kada se pak registruju, da li je uvijek prezentovan prvi odgovorni i da li država onda može prek tog prvog odgovornog za tu zajednicu da pokrene neki dijalog, osobito kad nastanu tu problemi ili konkretno fratri koji ne slušaju niti ne svoje provincijala, niti biskupa, da li njih jednostavno podržavate država, ako daje drugim pomoć kao ostalima. Ja mislim da je tu jedna prilika da se pokaže jedna dobra sinergija među jednim i drugim u smislu pozitivnog napredovanja. Hvala. Hvala na pitanju. Dakle, ovo pitanje sa fratrima i Hercegovinom nije u našoj nadležnosti. Dakle, to je na području federacije i mi bi mogli da kad bi od nas neko tražio da savjetujemo, i postoji rješenje, kao što je bilo i ovo. Dakle, neko ko je istjeran iz reda, dakle, ili je apostilirao iz reda, on nema pravo da koristi atribute katoličke crkve, pogotovo reda. Dakle, i to je zloupotreba neka koja bi se mogla i proglasiti kao lažno predstavljanje. Jer je on odlukom reda ekskomuniciran, odnosno istjeran iz reda. To je sad stvar biskupa i provincijala da pokretnu to pitanje lažnog predstavljanja pred sudom u Mostaru ili gdje je već u Čapljini ili već gdje funkcioniše. I sud bi morao da na osnovu dokaza generala reda koji je potpisao njegov izgon iz reda, sud bi morao da to prihvati kao vrednosni sud, odnosno kao činjenicu koja mu daje za pravo da ga kazni za lažno predstavljanje. Svaki sud. Mi smo to uspjeli ovdje u Kotor Varošu. Dakle, da sud, iako su i advokati i sudija bili ubijeđeni da je to pitanje vjerske slobode, uzimanja atributa jedne crkve ili vjerske zajednice predstavlja u stvari lažno predstavljanje. To je što se tiče ovoga. Što se tiče financijskog pomoći, da. Postoji određena sredstva koja su namijenjena za pomoć crkvama i vjerskim zajednicama. Ona se nalaze u sekretarijatu koji ja vodim. Relativno su mala, vrlo mala. I moje opredjeljenje uopšte da kad su mala sredstva, onda da ta sredstva usmjeravam na molbe i projekte koji se odnose na zaštitu kulturne baštine. Dakle, restauracija starih rukopisa, ikonopisa i drugih detalja koji čine kulturnu baštinu crkava i vjerskih zajednica. I, dakle, to su relativne pare, mali novci, ali velikih i dobrih posljedica. I da ovdje smo recimo pomogli, na to sam ponosan, na izdanje Korana iz 1896. godine, Ljube Bratićev prevod, sjajan prevod, uz drugu knjigu
i onaj ćirilični uz drugu knjigu gospodina Karića, njegovo tumačenje iz Korana, jedna zaista reprezentativna izdanje, a o tome imam 7-8 godina, tako da, evo u tom smislu, to nešto malo novca, inače dosta novca je tokom prethodnog perioda otišlo u pomoć na konzervaciju i izgradnju, ponovnu izgradnju Ferhedije, recimo. Vlada Republike Srpske uložila ogromna sredstva, Arnaudije i ovih džamija koje su bile srušene u toku rata, a princip o kome mi govorimo, podjele ovih sredstava s kojim ja raspolažem je princip na broj stanovnika po popisu. Drugačije ne mogu. Ne mogu ja sada, ne može se vršiti anketa sad koliko vjernika zaista ima, tako da ima oko 70% pravoslavnih, oko 12% pripadnika islama, katolika relativno malo na ovoj Banjalučkoj biskupiji, negdje oko 4-5%, i Jevreja oko 20-30 sve ukupno. Ali ne možemo mi Jevreja svrstati na tih 20-30, nego im dajemo negdje oko 10%, i to je odnos naš prema žrtvama i onome šta su doživjeli 41. 45. Evo, to je ukratko. Imamo neke pomoći, ali sve usmjeravamo na zaštitu kulturne baštine. Hvala na odgovoru. Djelomično ste mi već odgovorili na moje pitanje, pošto je postavio gospodin Hočevar. Mene zanima, vi ste rekli kako samo taj zakon o verskim zajednicama prelazi entitetske granice. Važi za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Da. On, znači, onda bi trebao po nekoj logici da bude i finansiran iz zajedničkih ili iz entitetskih budžeta. Ovo što sekretarijat radi u toj koordinaciji isključivo entitetski budžet. A oni, rekao sam, nemaju sličnu instituciju kao što je Republički sekretarijat za vjere. To sam htio da znam, da tačno vidim odakle ta sredstva dolaze. Znači, ta sredstva za financiranje, za tu pomoć verskim zajednicama dolazi iz budžeta Republike Srpske. Tako je. I odnose se na molbe crkava i vjerskih zajednica, odnosno parohija, župa, jevrejskih i islamskih zajednica, odnosno džemata, muftistava koji se prostiru u Republici Srpskoj. Da, i sad ima još jedno pitanje, pošto ja znam iz čisto praktično pitanje oko vjeronauke. Ja sad živim trenutno u Rumuniji, u Aradu. Čerka je krštena u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ide u rumunsku osnovnu školu, 3. razred, i tamo imaju veronauku. Ali tamo je veronauka rumunska pravoslavna crkva i gotovo. Tako da sam ja napravio nešto, ja sam ispisao dete iz veronauke, rekao, to ćeš ti kad odlučiš šta ćeš, ali ne po LGBT principu, evo kad ti uspostaviš svoju vezu sa Bogom, ti ćeš onda da se odlučiš kako ćeš i šta, a moje je da te iškolujem toliko da ćeš ti biti sposobna da izljuštiš šta si ti, ko si ti i gdje ti je mjesto vezano za Boga. A sad me zanima kako je to kod nas, jer meni, ja sam dete ispisao zato što mi se to ne čini pravedno. Ima tamo i jedno albansko dete koje je muslimanske veroispovesti. To dete sedi tamo na veronauci zato što ne može niko da dođe po njega. On, tek kad završi se veronauka u 12 sati, oni dolaze po njega. Sad me zanima kako je to tu, čisto iz praktičnih razloga da ja to znam. Izvolite, bit će mi jako drago. Doktor Lukić, ako nema ko prema meni pitanje... Hvala vam još jednom puno od srca, nadam se da ćemo se još susretati, pa bilo vam je baš drago i od velike pomoći. Hvala vam. Pa odgovor je veoma jasan. Ovdje se ne radi o nacionalnim vjeronaukama, već se govori o konfesionalnim vjeronaukama. U Republici Srpskoj, a isto tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine, postoji pravoslavna vjeronauka, postoji katolička i postoji islamska. Da li je po nacionalnosti dijete Albanac ili Sirijac, kao što imamo djecu u Banja Luci, ili Bošnjak, on ide na islamsku vjeronauku. Ako je dijete pravoslavno, nebitno na nacionalnost, da li je Srbin, da li je Bugarin ili da li je neko dijete Grk kao što imamo ovdje, ono pohađa pravoslavnu vjeronauku. Dakle, vjeronauke nemaju nikakve veze sa nacionalnošću, već su konfesionalne. Vrlo jednostavno. Samo da
vidim da li sam pogodio srž. Znači, u jednoj školi osnovnoj u Republici Srpskoj postoji i veronauka za islamsku decu i tako. Tako je, da. Znači, može da je pohađa ako zato iskaže... Apsolutno. Pa imaju mnoge škole gdje postoji i pravoslavna, katolička i islamska. Ja ću dati jedan primjer. Ljubija škola. Imamo jedno odjeljenje od 20 učenika, 7-8 pravoslavnih, 5-6 katolika ili 7-8 muslimana. Svako ima svoju vjeronauku paralelno i poslije je veoma interesantno da dođete. Poslije časa završene vjeronauke 3, oni zajedno idu na igralište i igraju fudbal. Dakle, pogledajte kako različitosti mogu da sjedinjuju ljude i to je najbolji praktičan primjer vjeronauke kod nas ovdje. Da ne kažem samo u Republici Srpskoj, već isto tako i u Federaciji. Pa mogu, evo, dajem primjer gdje ima jedno dijete bošnjačko, muslimansko, jedno dijete katoličko, ono ima pravo da pohađa tu vjeronauku. Vidite, tu ste daleko ispred Evropske unije. Svaka čast. Hvala vam.